Praise the Lord. Thank you for being here this morning. Whether there's one or two or three, doesn't change our commitment to the Lord. And also just being here today to honor Him in the time that we have chosen to gather together and pray. So thank you for being here. And we pray God's blessing. We're going to go ahead and start. But let us pray. Dear Heavenly Father, we give you praise and we give you glory and honor. And we thank you, Lord, for just yet another opportunity that you have given us to be able to gather under your house, God, a house of prayer, Lord. And I pray, God, that your spirit will be amongst us, God, that you will guide us and lead us, Lord, in our prayer meeting this morning. And Father, I just pray for your presence. I pray for your grace, oh God, just to be manifested in this place, God, that as we draw close unto you and as we seek your face this morning, Father, your word promises that when we ask, we shall receive. When we seek, we shall find. When we knock, you shall open the door, God, because that is your word and that you are faithful in everything that you do. And so we give you praise, we give you glory and honor for another opportunity. Bless us, Lord. Bless those who are making their way here as well. Just guide them and be with them, God. But I pray most of all, Lord, bless us in our time, God, today as we seek you, O Father. We know that your word says that anything we do is never in vain, O Father. So thank you for your presence. Thank you for being with us this morning. We give you all the glory and we give you all the honor. We ask all of these things in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. And let's just sing a song just to give him all the glory and honor. Say amen. Hallelujah. What's a good song we can sing today? Let's see. What's a good song you think? How great is our God? Let's do it. And it's okay. It doesn't have to be in any format. We're just going to sing him. Say amen. Sing to him and worship him this morning. Hallelujah. Yes, Father, you are worthy. You are worthy of all praise. Let's lift our voices now and let's sing. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. So let's sing it. That's easy enough. Just sing how great is our God. Hallelujah. How great
We love you, Lord. You are worthy to be praised. Thank you, Father. We worship you. Thank you, Father. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Be your oil, be your oil.
We give you to seek him and draw nearer to him. Say amen. Know that our time is not wasted, but we're here to seek his face and to continually pray. To talo le au noa yolranga ta wuna tato wo magneta au to wale ma fa fano tato wenga ya mesi fo nisi sana lo fo po ato ya ma lo la fa ma nosi ma lo fo le baba i ma fina lo le tua te tolu ya ole tua ga vai tau le tana tana lo na o nanga ia fa ma ia te le tua ya to uma lava ai nei tai au ya o se upu fa ma nosi mo tato ma ole lo ti mo te lo no tau mo mo na ia tato su ai fai upu e ono ya tato fai tau e se i o lava i le fai upu e skuna lua. 2 Timothy chapter 1, we're going to be looking at verses 6 on down to 14 actually. That's a lot of verses, but good for us this morning. Say amen. Tato fai tau mai le tato ngana fa sa mo fa ma no le lava fai upu e ono e fa na tamai fai pasu ma fa te lo e te nei fai upu ya ai au na fu mo tato e fa ma lo se fu tato o wa tato fu mo talo ni ta e au. Say amen. Wa mai tato ni ta e au. Amen. Ia me tua no fai le te tato te mai e aveli inga ia te ia lo ti mo te lo mo talo mo mua tato wa bai fai upu e ono Angata mai fai presu na fa fai mova la mai via le tua tanto fai tau mai mai fai upa ono fa angata su na fa ia o le mea o te kamanatu atu ai ia te oe ia toe fa mumu le a ofa mai le tua o lo ia te oe lea i te fa e atu o lima a wā o le fai na mai le tua ia te tatou le a mama i na tau ai Aole a mama e wha ma osi ai, ma lo whai, ma whau tonu ai. O le nei, awa e te mā i le moni mau i lo tātou li, ko ona o a o lo no no a tia o no ia. A ia ti nā whaatasi tātou o no o le tātou nei, e tusa ma le mana o le tua. O le na whaola mai a tātou, ma wala mai i le wala paia, e tusa ma tato na wema, ai tusa ma lona lau fina nalo, ma lona lau atu noa, foi mai e tato ia riso Yesu, tau mai le wabau. A ua whai roa mai nei le whaania mai o lo tato whaola o Yesu ke riso, o le ua whauna tia lava le oti, a o le ola le male ua whaamana malamaina mai le e ia i te tāna nei. Ua tōwhia ia o le tāna, male apostolo, male awa o i ese. O le mea lea wati nai nai au i ia mea, a o te le mārawa. A wā o mi roa ia o whātua iai. Ma mauti noa o ma whaia lava e ia o le leo ke mea lea o tina tuai a te ia e o atu i mea ma aso. O ma tau o
Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which he has given us through Jesus Christ before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. And for this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know in whom I believe, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Hold fast to the pattern sounds which you have heard from me, in faith and love which are in Christ Jesus. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. If I'm a new tour, if I tell you no, o le upo fia fa ma faina pe fa ma lo se ta to le ne ya so mo le fe ko sul ma lo ta so fa ta wo yo fa me le fe ko sul ma lo. Just switch here. O le mea le wati ngai na ya o ia mea ai o te le ma lava a wa o I loa o ia ua fa ua o fa tua iai ma o mauti noa ua mawhaia lava e ia ona leo I le mea na o tuina atu ai I a te ia e o atu I lea la aso. Tu son mele lo tal noi apostolo Paulo o lo tala noi le tāua le tala leo Jesu Keriso. He's talking about the gospel of Jesus Christ and the faith that we have in him. And here he's saying, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I am not ashamed of the faith that I have in Jesus. Therefore, why? He says, because I have confidence, right? It says in verse 12, he says, for this reason I suffer. I know that when it comes to the gospel of Jesus Christ, it's not always smooth sailing. O tātou o mai le tana le Jesu Keriso, tātou o mai whaotanga, e le eise me tu spele fa me sauna le mūta ni uma. Ai leo tātou whaita o malam lama le apostolo Paulo, e ei taimi e tina i ngai kākou. E ei taimi o mai eia pōpua ngam whawhita o le whamei apostolo Paulo, o te le mai, o te le whiwhi fo ia mea, ua o mauti noa, ua o I loa, le o te whātua tua, iai say, man. E mea mo hoana I e tau whai whamawhai e tātou, we need to guard our faith and protect the gospel of Jesus Christ. You know, Paul says in another book in 1 Corinthians that we are like earth vessels. We are like jars of clay, right? And in us, there is a special treasure that has been given to us. What John is saying, that as in this physical body, we are nothing but clay. We are things that God has put together from the dust. But within us, God has also given us a special treasure. And that treasure is the gospel of Jesus Christ. And so we take that gospel not to hide in the treasure, but we are to go and pass this treasure out so that more and more people can come to the faith and come to know Jesus Christ as Lord and Savior. And here, one of the things, though, in that idea of being an earthen jar or a jar of clay, and having the gospel in you is that sense of protection. Because if you think of a jar, a lot of times it's a place to store something. It's a place where you save things, right? It's a place where if it's water, you store water for a long time until you use it. In the same way, Paul is trying to tell us that for the gospel and the faith that you have received, we must in the same way protect it and guard it and watch after it. Say amen? Now, right here he is in prison.
prison. This is the last time that we're going to hear from the Apostle Paul. Ailena o tusi whamalo se man lewa whaalonga Paulo o tele whawhita au lewa tulai le kalesia lea o lo taita i Timoteo le kalesia le Efeso. Lena wa amata tau whiwhelo na atali langa pe o fōlanga na maunge ngalo ia te o le atali whaalea nanga lea Paulo e whainawa singa tala vōfo i le atali lea ai lewa tulai e whaile ngā ruenga lea tua. Ailena o iei e tangata to o rua ia lea lising e Apostolo Paulo isi whai ukongai lalo ifo wa amata na te te e atu i whaiwhiau wa amata na whaiwhai atu wa amata na whaatupu le bebesi ma le bisa i tutono le kalesia wa amata o na wamai ifo i tono le kalesia. People are starting to leave the church because of two people. If you read in verses 15, Paul addresses them and he tells Timothy, remove those two men, for they are causing discord in the church, they are causing division. But Timothy, he's young. He's still new in the field. And so that's why if you open the verse, that's why he tells them, he did not give you a spirit of what? Of fear. So there's no reason why Paul writes that, but he's trying to encourage his son, don't be afraid to do the work of God. Si Paulo non atili fale ngana au ke fefe tu il mesa au te fefe fale me tau le fai baba ai foi la la lisi mele tam fai tuai I e manatu lava o le ta au o tala leo Yesu ke riso au ke mangaku ke le kanga kanga ye kanga yo mai le loku e ga ma fai fa kupo le vesi mena ma ye fai keke ia fa sili ati o le pui pui o le tala leo Yesu ke riso a fa tanga o tanga tanga I tono le kalesia e fai ma mai tono le kalesia e so solo atu na le he becomes like a disease in the church. But Paul says, have faith, stand firm, protect the word of God, and send those two people out of the church. You know, it's difficult to hear things like that. Because when it comes, if I go follow me fapena, langa olo pumoni lava, ia o ifia kulieka if ole now ta ina ia fausia nga wenga le tua. Ai le tato ka vai na ai fai tau man mauna e te vai foi mau e mau ifo. Fe me Apostolo Paulo va ai la wenga ko lua nga ngai ke e mai ya ke o ngai fai ya ke o I e fa ko le so ngai fa ke a ese ma le kalesia. Langa a ku ai ko le kalesia me tu ku ai e a maka nga so solo le fai ka ma le fai le anga le amio le anga manoto le anga alo le fa sele ainga na le ai le ese me mo ai for me Apostolo Paulo cut him out. Get rid of him. And why? This is what I see. Orlando faz o Paulo na me. Ele gasine lu ele se me fofo I la banga to lu e pe fai tawai or me fai pe a tono le kalesia. A tono na to ba ai ma wala fo ia Timoteo. A tono na to ba ai wona se tala vo wona se ta ele kai kaia. Ai le me Apostolo Paulo va ai le tala leo Yesu ke riso. Ia fa mo le tala leo Yesu ke riso. La me ke ia manto fa fia mi kanaka angia watu e la ai lu ko tu. Allora fammi l'Apostolo Paolo e tu il mea nganga o fai atuai Baba ai le mala awa le tua le na bala wina I oi le na fa he atua ulima yate oi le tato fai tawa I laid hands on you so that you can become that pastor. This is not just by happen chance. No, we know that this is the calling. I have confirmed that calling over your life. So now walk under the authority that comes from Jesus Christ. That's what he says. Notice, I am a gospel. He said, I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher. From me oaulea na filfilia Yesu e fai ma e fai ma apostolo e fai ma fai la uma I le tala le Yesu I tangata nu ese. Si e mana lama foi apostolo Paulo lona vala au o lona tu foi e leo sona pule a le tu I lona le pule anga o Yesu Cristo o ia le na fai o ia ma apostolo o ia le na vala wina o ia e fai ma au o le tala leo Yesu Cristo inu ese. Say amen. Say amen. Know your calling. And when you stand under that calling, two things. Say amen. Now live me. I want to ngalo ya te oile alofa tu no na tu na to Yesu Cristo. Leandro mi con me alea. I want to tanto fa peo se tanto le lei, po se tanto a mio tonu o vala wina ile tu tanto no. Ele ai ma se me la no pomoni pe tam fa tu la sale, fe metus pe fe mai Yesu. Ele ai se tangata le lei o na o ya tu ala vai le lei. Ele ai foi se tangata fa ya na mio tonu e a sala u mata to.
Melana atato mai fai vala awale tua. Aune tato tu fa pio stako le. O se tato ato atoa. O se tato amio tomo. Lefa me tu spia. Ele ai se amio tomo. Ai ona olona lofa tu noa. Lela fe me apostolo Paulo lewa para awina iau. E fai ma apostolo ma au ile upo le tua. Lua aone ngalo ya te ole ngata ole alofa tu no le tua a ole pule fo yo le tua le te tu I say man underneath that authority lo tu life for your fame of al lega le sia e le o sa poto po sa wata mai e le o sa mala al le tua ala uma tu fo yo le upo le tua le o se upo matayo say man o te tu fo ole pule le tua le o se pule matayo me na atu mala uma lupu paula me family ala uma pe lupu say man. Teach the word of God. Open muli ngai fai tu nei la apostolo Paulo na tanto fai tu no Timoteo le lona vana muli ale ta upo lima olonga fa malosi le lona toi fa malosi le ya Timoteo fa me taimi e taunga le muai ma taimi e le taunga le muai ia e awa o pele upo le tu. Teach the word of God in good times, in bad times, in season, out of season. You continue to do your work. I want to encourage you as guardians of the gospel of Jesus Christ. Wherever God has placed you, wherever God has called you, continue to serve wholeheartedly. Continue to olete au le tua. Ela awani mawata to mele se longa kumu fu fa mauni. Se longa o kele kanga fu fa mauni ya. Ia fa mauni ta le refa olanga pe ta fa tu. Olanga fa malus olanga ko fa malus ile longa tele fa le. My man na yo fo ye tato awo te fa vai vai awo te baba ai fo ris kanga baba ai ya oi au na oi fai la mal me nga mo fara au vinga ile tua fai male fa mauni. Say amen. Even when no one's looking, be faithful. So those are the two things as you serve with the fact that it is the grace of God that has given us the privilege. On top of that, it is the authority of Jesus Christ, the authority of the gospel. Now we need to be careful. That doesn't mean the authority to abuse. And when I say authority abuse, I mean when some people use it, they don't use it on the word of God, but they use it off of their own wisdom and knowledge. Ele fa ngal pule le tu fa ta lu pule tu ai fi ma o ya o ka nga ka ia la poto na ta mai ale fa mai la apostolo Paulo ele o sa poto ele o sa wa ta mai o te o to ya te o to aya a ole mana ole fa ta inga ole mana ole nga pa i o te tu ya te la mai Paulo le mana ma fai ona fili wa ina i o tata o la ole mana ole nga pa i ole ala le le o ina lu pule tu ai le se fa uma e mai mountain. Ora le leifo le fa matala ino me uma le tuspaia ai le mana le tu pa le fa sino manga ele ai una au lunga ya te o mantua. His calling comes with his grace. His calling comes with his presence. His calling comes with his anointing. Say amen. E saule mala awale tu fatasi malona fa uma. Ele ngate le somare male mano le manga pa io mena fa me e tu apostolo Paulo ia poleare va ai mawalalo tangata ya te ia. Langa e fa ita wol choina. E fa mai e pi o longa kua ai o kelo sasa mal kelo me nga ui ai fa mai asa mali foi fa mai va ai ku kanga e pe ele amo ai sesi e pe o se kanga le fe vai fora wala ai la ko pe le lo o le apostolo Sicilia le to le fa ngai le to la mele tam fa ia to. It doesn't matter what your what your position is, how you look physically, spiritually, whatever it is. All that matters is that God will use you and that you walk under that anointing. Say amen. Walk under the anointing of God, but you need to protect it. But how do you protect that gospel? I mean, look at what he says. He says, I'm not ashamed. I'm not worried about that because I know, that's what he says, I know who I serve. I know who I have faith in. Say amen. I mean, do you see that? He says, I know. I am not ashamed for I know who I believe in. The question I want to challenge you, do you know who you believe in? Ole no for lei e ole no nga le no tuspaia al kanga le yailo na maftanga male tua
Mele tam fai o le tu mau le o le pana tam fai tu nei tau sanga ale ai ase me ke mo nei kau sanga ko o mele fa malosia tu ya te o lo maftanga fa pitoa langa e mau lo le mea le e mau lo maftanga fa pitoa le na e baba ai le fa malosi mai o le tu ya te baba ai fo le swingo lo savali e ke lo e le ko masa lo salo le kau make lo savali a e sauma lo mauti langa kalanga fa ua o mauti noa ua o I loa le o te au na yai Pela la tfa malo sia te lo salfo nei tai au e te lo tangata le te au na yai e te lo tangata le te tapua yai e ke le sauna ke moe a ke sawe ave vi inga yo tua I live with Apostle Menga pe vi ia le mai ona okay Lord I know amen do you know your Savior do you know God well enough do you know Jesus well enough to know that your labor in His work is never in vain? Say amen. He says, I know who I serve. I am persuaded that He is also able to keep. Know this, we cannot keep the gospel ourselves. We need His help to do it. Say amen. The thing that was given to Him and entrusted to Him, He's talking about the calling. He's talking about the gospel. Church, ia kau silo mamam. Le mala au lio oe o fera no meu vala au ile tua. Watch that anointing. Protect that anointing. Say amen. Don't dwell and live off of other people's anointing. You seek God for your own anointing and then you protect that anointing. Langa eis tangaka e kawa le whau unga lis tangaka. Ai al wesero tangaka ngai loa le ia leiba se whau unga. A mele tampai atuai e sau ara kala awa le atua sau malona whau unga. Ai le mawhai langa e loa mea pe a whai ke le tu mau le atua. Mena ma fa o ke fa mo poto la tamai o ke fa mo manosi na e kai mi mai e ai kai le fa me kusta e sai fast food e ai kai mi vai mai ata to e lei si fa pe manosi pe ya so ai le fa me e o mai le vai ya ata to al fa manosi mo ya ta mo ma tu ma e le tu mau ile tu ata ofi mau me le le tola le ya Yesu ma nei fe pa suma tona says hold fast to the pattern of sound words. What is he talking about? Sound doctrine. You need to be careful, as we've been discussing over and over and over, especially in our sound doctrine series. Not everything you hear is right. And we need to be founded in the Word of God. So he's saying, hold fast to the pattern of sound doctrine. It means that it is a pattern. When you talk about a pattern, it's something that never changes. If you start to hear something different, then you need to ask the Holy Spirit, help me see if this is truth. Because the Bible says that His Word never changes. So don't let anybody teach you anything fancy or anything new. Let them be planted in the Word of God. That's why it's called a pattern, because a pattern never changes. The Word of God never changes. Ele suia o pole tua e fai que ela cangata o mai fatia se o me foule o mawa ele se me foule lo la o le pole tua le ngala uma mai ia sola mai o mai na sone ele liu na ma sei man ele suia e uma foi ka ko mai nei la lani ele suia le pole tua e ngai ka ko fai que na le fai tau fi mauila I mata upulele mata upu fa vai le e fai que la ngai o na pone que le ka opusise ai ke lo me sa o ka opsise e fa nga se se lupo le tua ia langa ia ka ko fai keke ai langa be o tam fai atu e le ma fai nga I lo se senga pe fai ke le tu ma pe fai ke le fai tau lupo le tua o lo tu ma o Yesu Keriso o ia o le lo ko le ola o ia o le upu moni o ia la le na te fa matala ia te oe me sa o ma me tonu uma say amen ia la te fa ma no si ia te oe protected. Hold fast the things that you have heard in me in faith and love which are in Christ Jesus. The good things that were committed to you. Here's what he says. Keep. How do you keep it? By the Holy Spirit who dwells in us. Say amen. Le nganga pa ia. Me ala nga ka ko ke loai le moni fo le upo le atua. O le nganga pa ia fai matatoa. Feso sani.
So the Holy Spirit is here to help you, not only to teach you the word, but to hold tight to the pattern, the sound doctrine, and also the faith in the gospel that He's given us. Amen. Even though we cannot, when we abide in Jesus, how do we abide in Him if He's not here? The Holy Spirit. And last we checked, the Holy Spirit is what? The Trinity, 3 in 1. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So the Holy Spirit is not going to teach you anything different. The Holy Spirit is going to tell you everything that Jesus requires of you and me. Say amen? Because that's what the Bible says. He will testify of Jesus Christ. Amen? O ia fai mamoli mau yai, ya Yesu Kiriso. Mialanga ile mafaina pero mia oile nganga pa ia la le wata to lo lisi le ba nga ta o le to tas pa ia le tu le tama le tu le alo le tu le nganga pa ia mialanga o mea uma fa tu le nganga pa ia ya te o ma so sani atu ya te o ele ese man me fina ngalo ile tu ele ese foi man me fina ngalo Yesu. As fa malosi ya te o le kalesia fa malosi tu mau leo le mea na tu ina tu le tu ya te o na aure ngalo ya te oi na le foi ele mantula fa talanga no tanga talulu saito e hei foi lisi na kale lulu saito ai pa uile a wana le ia te le ia ma nga meila fa tu saila i tanga te fa longo ai ma loto ele ese ele ma fainga pupo ese any seed can grow. And then you drop it on the place with the thorns, same thing. It says what? It chokes the seed. It'll try to grow, but the thorns will choke it. And then there's another one where the seeds are laid out in the barren, and then the birds come, right? O maya manu na ave umala ye. Famela o fata te inga na o tangata sau fa alonga upu ai sau ki a poro ya. E nga oi ese mea nga o atu ya te oi. Ai pape na foi lá na minga na mele tong fa to apostola Paulo. Ye leo ile tala leo Yesu. Le upo le tua na tu na tu ya tu. Langa la foi nga noe mai fili. La foi fili nga on dia Paulo fa ka tale mai o se e an waku fa fo ko a vese uma mea nga o kuma e amen ai. Ko e hanu no o e ika foi wa ngalo uma mea o atu. Mela na fa mano sia tu le apostola Paulo ka fi mau. Leo le tala le Yesu le upo le tua le na tu ina tu ya te oi. Guard it with your life. Guard it with your heart, because the devil is always waiting for an opportunity to pick at it and to take away that good news. And you notice that, right? When you get out, you're like so happy, and then all it takes is for one thing to tick you off, and then you forget everything about God. Guard it, protect it, do whatever you need to do. I think my wife mentioned it during one of her Bible study sessions. Or Bible school sessions in New Zealand. They had a special speaker, Kiki Talapapa came, and he mentioned one beautiful way of how to protect the word. And he mentioned it in the sense of a pregnant woman. And he said in a pregnant woman, they are very careful in how they take care of themselves, especially when they carry a child. As you carry a child, there's a list, I don't know anything, I only know through my wife, but women, I'm sure you can say amen to this, but there's certain things you cannot do. You cannot, run around and play football, obviously. You cannot carry heavy things. Amen. Mafaina to si me mama faina faina if atusana kiki ile tausinga lupo le tua. In the same way, you need to be careful how you carry the word of God wherever you go. The same way as a woman watches out in her pregnancy, is careful to keep safe, because what in her we call it a treasure. A child is a gift from God. In the same way, we have the word of God. Say amen. In the same way, if it papena for it telo tato samo or the olota I live in apostola Paulo ele olo silio tawo leo tsoli tato o le tala le leo Yesu Kiriso. Mela leo fa le tato pui tato langa telo tangata eta mafai if I say tato. But if we're good at keeping the gospel of Jesus Christ, we will never be led astray.
We will never be led off track. Say amen. When you protect what you've been taught, that's what he's saying. Timothy, protect what I've taught you. Keep what I've taught you. If you stay with that, you will always have the sound pattern. You will always have the word of God in your life. Say amen. Ora fa ma osina mo oi ma ne yaso ga ai upo le tua te ui tato loto na upuna fa mea o lo afionga o te ui lo loto ina nei oa anga sala ia te oi o isinga me ta o le te o le afionga pa ia lo loto. Say amen. To hide his word. You know, when you think about hiding, there's a parable that Jesus says that a man found a treasure and then he quickly dug a hole, hid the treasure, covered it, went so he can come back later and dig it up. But the idea there of hiding it is not just throwing the word in there, but it's, you know, putting it in a safe place. Say amen. You know, some people say that our hearts have our hidden secrets, and the deepest secrets of our hearts is in our hearts. In the same way, we need to place the word of God in our deep places in our hearts so that it would flourish and it would grow and it will continue to change us inside out. Say amen. Baba ai le tala leo Yesu ia leo ma pui say amen. Ia baba ai fa le meo wa o ina tu ia te oe na peo tam fai o le sawa ki a polo o sau fo le kala pe pelo le o sawa ni ia mo ko ke le la me se la ka ko fi Facebook ia fai ke la na o ke le sau inga ni o sau no Facebook ke le foi fai au ni ave se oe me lo fa ka fa ko awole kele ka ko i le fa longo la o mo iska maka ai kele ka ko fai ka wa ka ko i kuspai a lo ma a lo fi manga o se o kele lo na iska ka le lo ma sa ko ele fai ka kuspai ai fa mo i la o ma iska fi au e fa mo meia mo no Facebook o fa ma no sia que ele nei me mai fa ma no sia ai ele ma fa ma no sia ki le ko a fi nga o e ke nga nga ke tu mau ya Yesu ma fa lo aku me ma ma me lino le tu ya te o sa ilia o le upo le tu ai la ri singa fa la ke le ai me sia ke mi nge wa ma kam ka u le si ka ko o lo pomo ngira o ma kam pa ye fa ka kuspi ai sia la o free sa lima o free le o mai o pa ka la uma no Facebook o fia la e maka ia a o le ko yesi ke me fai ka kuspa ia o fai la ma excuse ka ko fa pia o la va lo fai ka kuspa ia ile la uma ka ka le le ai na lo po moni la sa ili la ka oe ile tua fai tau la o la le ke ku me kuspa ia o me la le fa ko fai ke ia na ke o fia fa lo sa o mas messe ai ke le lo ai ke amen na e ka lia hinga le ia whapea le mele lei ai lai masau whai kau masiaki inga le upo le atua e ka le sia o ke le whakongu hinga oe o ke whamanosi ia ke oe o oe lava malona whilinga i ka ko whai keke lava i ke leo la au ngai o sau lunga le Facebook ki ka ko whai keke lava i ke leo whapea whale au ngā le lei uma ai o mele tam whai au ne ka pea mea ngā ma me o le ai so mawhitanga whapitoa ma Yesu ese mama lo maftanga whapito ma Yesu. Don't use those things. They're good to help you and to encourage you every once in a while. I'm not discouraging it, but again, use wisdom as you watch. Use wisdom in who you listen to. And if you listen to them, mi fulo kuspaya. Shaki. Fai ke fa longo ye, fai pe mo fa ko ele o fa sa, au mi au se ke le fa pe o fa sa. O mele kom fai goi, a e maka ye, mi folo kuspa ye, shaki fa le mau nga le fa me fa au mat fi ya. Shaki mau ba ai pe sa o mau, ai le lo pe ka o mai ngal bus. Ai le lo e mo koi ke pe lo a mau ye fa me lo ngal tene. Ai nga wa ya ke o ya fio pa yo le tu. Ele o kusilima foi lá no que lá foi que ele cá com foi fiel de nem o o pelo poder tua aí cá com macala lá foi filho e mal ao pelo filho e mal anga le mai cá ma fai fase se tanto mela na tsa malusia to anga oi fai tanto spa yo a nem ngau punga la apostolo Paulo tau na yesi tenge ma tu ai tato ia te a ese tato ma le fam susu sei tu no o ka ko fa ngau ye ke me susu e ke me ka ma ai loi me amo e fa pena fu tato na lo maka so i me ia o la e fa fanga o il ka nga e la wa o o pe ni ka wa fanga o mo folo mo fai ka u po le tu o fa malosina mo tato nei tai au ia fa man via mai le tua i tato folo talo ia
God bless you in the name of Jesus. Ya onai peon tam faya tu telo taimi ya pule lava oilo sa ilinga nei tai au sa valvali pet tu ai tama fai lava ia fa onga te tau taimi nei na tolu 10 minute tu ina atu te sa ile tua ai mai tua pe tatu e kalesia mai tua fa ni mai tau lo tatu nei ya na le mai tua e pesi mai pe ni fa ma ya agora wa ko sa fo le ya le foi ko la mai singa su mai le foi ko foi ku ya ka ko ka le tua o le tua la ku le o le oma ya le mai le tua mai ya ilo na fa ma lo longa ye tato ya mesi tato e kalesia ya ilo na fa ma lo longa e tama tina ma tua inishi o fa ina fa mai ya tamo be le tua le singa fa tai le tua ma tua foi tato fa mo ya wala va nei ngalo say amen o te loe le o tatou whaalongo nisi tala. Ia kako o sai pea, o le alo ngā lue pea la tō, ia tatou o le atua lava mano na taimi, say amen. Whamanuia mai lava le atua au tatou a tute ia, te talo pea, tui natu pei le atua, ia whamanuia mai le atua i pe mika ma mea umana, talo mo tai tai fo i nei a ai, ia nato a lofa fo i nei fo i whamoe moe ia, ma ia whaia lana whimaro le atua, ia tatou loto. O le isi mea ia mantua fo'i ia tatou tūmalo, mese fo'i tatou whasike sa mo lalmani atoa, ia mantua pia e kālesia o lalmani atoa. O taimi ni o tatou iaia e tele au tau o tangata mea taimi o mewa mo moe e kālesia. Le o taimi tauna tūlai mai ai, o poutu o le whamaoni malupu moni, say amen. Tauna tatou tūlai ia talo le atua ia iai se revival, amen. Se ia toi li lingi whaalua mai o nā ngama pa ia i lunga i tatou, to e whamu tatou e whainga wenga le atua. Ia o te lo, ia e pau nao nei mea tui nātu le atua. Tu atu nea romi e se mana onga whapitua fia tui nātu le atua tatou talo whaatasi. Is there any request that we can pray for? Pray for one another as well, church. One of the things that I'm praying for within the church is deep fellowship. Say amen. I'm praying for, and I'm not talking about just surface fellowship, deep fellowship. Fellowship where we can love each other genuinely, where we can serve each other genuinely. Say amen. Ia tano le atua, ia lo loto tato maftanga tono ne e kalesia. Ia lofa moni le tasi, ia maule whaaloalo. Ia whaatino le finangalo le atua. Say amen. Ia ai pesisi mana oma. Whain tātou tau whaatasi ai, a whai ele ai. A whai o nao se mana onga lawa nao oi ma le atua, whai lo mai le si mai lo ao tau. Amen. Yeah. God honors that. Ia lo whale atua, ele se lea whainga tai le atua. Ia le atua tu la noa lea, ia tau whai atu whakanosi mai. Ia o ni lute la ia tātou te sa ili ai le atua. Tālo man whātua tua, tālo man mauti noa. O lo whaafonga mai le tua i ate o ni tai au. Ia whamanuia mai le tua tātou whono talo. Ono Yesu. Amen.
Sia e o le mai le tu le tai o tu le faftai. Hallelujah. Oh, Jesus. You are worthy to be. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory, we give you honor, Father. Let your faftai tamai. Tai o faftai le Thank you, Jesus.
te tai le atua. A tai ta mawa o mātou I loa ma tai tōku le atua. So se taipi mātou te talo ai o lo e whafonga mai le la. O mane e saunia fuki le tangi o mātou mana o ma le atua. O nao le tūna atu ma le mātou whātua atua I a te oe o mātou I loa le atua. Au loa man whātua atua. E le mawhai o le fia mai le atua. Au mātou tūna atu le atua. O mātou mana o ma le atua. E o le ao ina le atua. E mātou tutu atu ma le ananga whaftai. Au mātou talia ina le atua ma le whātua atua le atua. O oe lava o le mātou whesoso a misini. O oe lava o le tali o mātou mana o ma uma lava. E te whamani e ina o mātou loto I mea le lei ma lava le atua. Ai e whamanuia mai le atua I lau loto le nei tai ao le atua. Anga le lei mai le atua le mātou sa ilinga le mātou whanata lata atu I a te oe le atua. Ie whamanuia mai le atua. O nei mai mau mātou taimi le atua. Ai so se taimi mātou te o mai e mātou te motu I lalo info. I lo manu le atua le te talo le atua. I o ngā totonu le mua I Yesu Keriso. I ata ngia lo manu le mea nei le atua. Ie whamanuia mai e mātou le atua. Talo le atua I manu ese le atua. Whai alo fina ngalo. Ai leo mātou loto le atua. Talo foi tamai lo whamalo longa le atua. I lunga lo I Malaysia. Se a mata I o tamama tina matutua. Se o lava I se o pito I titi le atua. I e baiane pa ifo le atua. I e iai lo whamalo longa le atua. Le pesi mai fo nei whamai le atua. O mātou ta talo I le atua. I e whamalo loi lo I Kalesia. Sau ina I mātou I lo toto pa ia le atua. I e whamamauni mai mani mama le atua. Ai e whamanuia I e mātou le ufale manu hapo le atua. Anga le nei le atua I tono mātou a inga. I ngā luema I so se mea mātou te whaia le atua. I a moamuri a oe le atua. Mai e anga le nei le atua. Mai whamanuia mai e mātou le atua. Mātou ngā luenga I whatino ina I tono lo e Kalesia le atua. Anga nei oe a inga te tai le au whai ngā luenga le atua. Talo le atua I a whamanuia mai e mātou. Lau whaunga awa nei mawai. Awa nei a vese ina le mana no wanganga pa ia. I a tu mau I a mātou le oni ma le mai le ngāne atua. E whai ai lau fina ngalo I a whamano sia I mātou. Maua le loto tele. Maua le ono sai. Maua le loto maunalo. I a whātupu tene ina le whātua tua le atua. I a mātou tu mau. I a mātou tauwhi mau. I a mātou piti mau. I a te o Yesu Keriso. O oe lavo le vine moni tama. I e whamanuia mai ai mātou le atua. I pua ngāma whawhita uri mātou te ui ai le atua. I a tai oe mai e sosani. I a whamalo sia ai le mātou whātua tua. Ai maise le atua mātou tangata. I a mātou whamaoni I a te oe. I a mātou matua sa ili oe malofi na ngalo. I a whaia le atua I totonu o mātou loto. Ai maise o mātou a inga I totonu ne e Kalesia le atua. Ta talo le atua I a whaia lo fina ngalo. I le lano langi e pei o na whaia I le langi le atua. Whaunga ina I mātou le atua. I tala ina lau tala le nei le atua. Ai maise le atua le asa pati ata e au ta mā. Mātou ta talo I lau whaunga le atua. I a whaunga mai e mātou le atua. Whapa ia I o mātou sauninga. Whatasi mai oe ta mā. Awa au noa ma oe whaifua nei mautanga le atua. Ai e whamanvia le atua. I o mātou sauni uninga uma le atua. Whatasi mai oe whaia lawalo fina nalo le atua. I to tono nei Kalesia le atua. Tai oe nganga pa ia whaunga mai. Mai e sosani le atua. Fuafuanga uma tutoi nei aso. Nei mai aso nei tau sanga atua le atua. Mātou tuina atu ia te oe ta mā. Whaia lawalo fina nalo tau fia oe ta mā. Mea te sila fia I le au ngā moi mātou. Ai whaatanga oe le atua te ngai oe. Mai whaatino ino ngā ruenga le atua. Ma whaatau lu ina le atua. Male malui ai sili ai. Ia maua lunga I novi inga le atua. Whamanvia mai oe le mātou mawhtanga nei aso le atua. Tasi mai lawa fio mai mātou. Awa lava nei tu lafo I nei mātou le atua. Mātou talo lea. Ia anga le lei mai oe te mai aso uma mātou o langa le atua. E weise le mātou au nanga ia te oe. Tu ma watu ia te oe la lava mi inga.
Nei maso umai o le fama mau fama. Ile swafo Yesu Kiristo. Amen. Amen. Falta ita to la maina. Ya, no la ver fama no sita to au so leita yao. Wa fulta to fono tamo ya ile le tua. Ya to lo fulta to le tato funtamo ya. God bless all of you. Thank you for being here today. You're from the Mia for ile tua ya. Wa for ia for fono to ineas. Ya mandela tu testimony mo tato fire ya ayo na na for long mo tato kalesia ya yo na masania yo tato sabina tai aula masaliva breakfast ilevanu ai tato lisi le tu eve when morning na 11 to finato tai na office tato masa ya wa for ile lisi tato breakfast mo ni for i kokolo tato ya tato breakfast ilevanu tai au Sunday school leiva ia pena fai loa tu fo ia le tai o le tatou aunasa le ufa popo ele masenga leo o tatou young adults. Those of you who have just a little trouble with the Samoan language, for all of our young couples and young people, young adults, ele masenga leo vailosa, but more so of the young couples. Ia o le afai le tatou masenga tai au ia le tamai fale ia le latou Lena Faumai Tato new members class, or Ile Tato singer. So invite all of our young people, or the Melitum Fire Toila, be Failola Massa, Kilele Yoko young couples in the look, in your mind, to the local to Langa, and your Mele will step and Maletato singer to Sitama Fire to Fama Lucy. The message Tato Fana, yes, yes, mind, yet by law to the way Lako was saying for people, I for all 54 out my own mind, and my little king here, or Mako was saying, I can go for Sydney, Yamako, Pama Fire, boy, Yasef, Sota, Ingo, Yesu, reconnect them to God, all of our